Haraghada longke hai amai kangni. Difu Golf College along bike scooty ke pasang ahem asar lung rakthang. RSYC atum Hunter FC apan pum nerkep a ball pen ke parem. Kardom Nili Karbi birta thanbang Sami Sunaris rohangpi non-arjugtha birdang ton pen Karbi Anglong Autonomous Council kilik ke hai angdi along pachiton dun pen chakhong niphai Great Rock Arni Haraghad Auditorium Hall along BJP ke hai amai padupon Haraghad Constituency MAC Khonsing Rong PCPM Pu pen kapado ke hai amai along CM Tuliram Rong Hang Chairman Horen Singh Be lapen MAC adilung apan Manpeng PC Archopon Karcho Lamjer along CM Rong Hangkaning Jia Tengke Haraghad Hawar Towar Kijuna Lang Kacharli Awar Sai Kasilam Jiapan Local Mate Haraghad MAC Pen Chingwai Chingsai Angbongsi Son Surya Kam Amu Papleng Ponpo কার্যবাহী ভবিষ্য রিসার্চবিলাক আমি ল'ব লাগিব কেতিয়া মানত অফিচাৰৰ ভিতৰতে হৈ যাব সৰকাৰৰ এমএসসি সম্ভাৱনা কিমান আমি যিটো দলৰ যিটো গ্ৰহণ কৰিব বা দলৰ যিটো সিদ্ধান্ত কৰিব সেইটো দলৰ মতে আমি আপোনাৰ ব্যক্তিগত এইটো ক'ব নাযাওঁ কাৰণ আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰাৰ মাজতে হ'ব ৰাজ্যিক সভাপতি আছে তেখেতসকলৰ আলোচনা আপোনালোকে আমাৰ সৰ্বনিম্ন ডাঙৰীয়া আছে চিফ মিনিষ্টাৰ কাৰ্যবাহী আপোনাৰ দ্বিতীয় ইনিংছ বিশেষকৈ কোনটো কামত অগ্ৰাধিকাৰ দিব বিচাৰে মই প্ৰথমে মই কাৰ্বি আংলঙত দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিম এইটো যিবিলাকত দুৰ্নীতি হৈছে সেইটো আমি নাইকিয়া কৰিব মই বিচাৰোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ২৬টা সমষ্টিত উন্নয়নমূলক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে উন্নয়নমূলক কাম পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব কাৰণে প্ৰথমে এই সমষ্টিৰ কাৰণে মই স্পেচিয়েল পেকেজ যিটো অসম চৰকাৰে আমাক দিছে ৫০ লাখ টকা উন্নয়নমূলকৰ ইয়াক স্থানীয় MEC তেখেতে ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি কি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব তেখেতৰ মতে হ'ব আৰু লগতে এই বছৰৰ ভিতৰত ৫ কোটি টকা আঁচনি তেখেতে সেই হাৰঘাট সমষ্টিত কি কাম কৰিব এয়া স্থানীয় MEC খৰচিং মন্ত্ৰীয়ে ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি সেইটো সিদ্ধান্ত ল'ব Pining pending kan phokep rahini an ke plengtang Difu Government College Pini Arni students atum bike scooty ke pasang ji ahem anta kiru thulo sita ave kiru ithu kasalam ji aphan anta non kikhiboma principal kamatha pon ave pusi kat news channel asahem pia pherang ke pen adimalong humri damsi birta nangpale Difu Government College ahema pi ong kapalang messenger pan ke claim bonji kalesi nona pi ong kikim ke rang ponang ji ason lapen kasilam ave ki rui thu ji pan sta me ke claim pon kawe mate ke claim ke pangkre si onglo labangso college kachilar kawe I athe ke principal aning hangaling si ke claim pon lapen alang li thang bak be hukum ka che paso thap pen anpara thangnat kaching turana thu keng kam ka che chor pon ave सरकार पेन असना सना केरा पिलो वफिच तमे सरकार तुम आकेरा बंग बंग पेंदा प्रिंसिपल तंग चौक छिलोने मालदे सरकार तुम तंग पिपेलोने लदाक गाड़ी मोटर का पसांग स्मार्ट तुम लोग चार लिया गाड़ी मोटर तिबिन का पसांग या फाना दिमता राग राय लसन सिदोलो लसिदा कुपिया पतंग लसोपट का पराग राय लोने लगे चिनी ने सितमे लदाक का पराग राय ला पुचताली केलांग केहन केलांग दा कलाना बंग आवेमा Jongsi kalana bang jongsi awe prote lason kilang kalana aphan kiri neng lason ta aron avema lapen lada kilang kiton bang jongsi dokok prote kubi posi lahai kirak rai lapen chenglok lahai kapas saur lapen non por college nang khuliote lada usmartum pan ka saur re koson si gari nang bipo Pinpur Dame students atum bike scooty kapasang jia dimalong kasaur pen danglok ahem asar nung parak thangsi biko ajoaner loketon kelang mate chokidar BC ta thang ale avedetlo principal jongsi ahok pen psychic claim aning hang he pulote chokomara tungke psychic claim ji aphan aning hang helo lasi education EM bangjokle mansita education ahin chini chit abang pusi arpudeng asonte ansose education ahin chingthurpo
Difu Government Boys Higher Secondary School Patua Klamalong Kachipate Pon Bom Soy Terang Lapen Nirolati Sopi Chikimo Football Kachipate Jakongni Pai Crate Truck Arni Hunter FC Lapen RYSC Angbongsi Patupon Greater Difu Sport Association Pen Aningkan Wang Kachipate Kapado Pona Son Pining Letota Soy Terang Lapen Nirolati Sopi Chikimo Football Kachipate Difu Gov Boys Higher Secondary School Patua Klamalong Si Padupon Jakong ni pai create truck arni kachapate ke Hunter FC lapen RSYC angbongsi patupon RSYC atun ke chengpen kapatu kachiting ajok Hunter FC apan ball pum nerkep thapsi chipahai pon Hunter FC atum RSYC apan ball ipum nata chitun epensi kapatu jutlo non malamso porphan dihina pharman birtamu ington ponexna Cut News Channel again penangi tungkana one pillar a structural the talent show. The artist Karbi traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labang so a show long interested lete ladak screen long kipi a number along nang litung humri ignon. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la pentesiri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji আপুনি বৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলে না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ
Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Dashwini classes Nagaon. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. 1 year engineering and medical coaching will start from 20th of June up to 5th July. Dihinamo api puthot birtalong wangthulo Eastern Forest Range Bogasan Division angkang Kuligang along aronre akoila kepangsom kedamtang ciklo John Plipo aprang malompen lok Kuligang irrigation alang teng adung along truck hum ingkoi anbak longle kiig mate koila aronre pen kepangsom rada tum teglong pronglo laswateng sepinikat news perangke pen adim hum ridamsi tegbonlong Karbi Anglong arlo nahokta koila kipura hukum thote sidala so akoila kona kopuson pensiladak puan ke ong akoila ke pangsom long pop ma lasik radatum manghulo lapen Kuligang Forest Beat Office asahe madung headle lapuan akoila ke pangsom long pop ma lata mathamini alam lapen ingnam rai ko matum pini arni anta kopuson si ke thek pon long le det loma ma te theklon penta ke theklong le asonsi ka che krong ma laso alam ta radatum ingnam rai ko matuma phan karju pado lasi Bogasan ingnam rai ko matum pen laso adim pumri dampen kedo ana koila chipari deng ponjia phan pachini Kuligang along pini nitum dak thek ponlong lake dak try homing koi sosi aronre koila kanghu miltum thek ponlong lasi pini ani anta lapuson penang ajir giting pen dak kipui pensi padolo bons tame Bogasan Forest atum kopuson niom tong pini ani anta ke thek ponlong le dene la pongsu panghume me alam la asi ini labangsu kat news channel hin pen ai tum han paklang pon lo je la hai kopuson si ke claim long ma koma tum si ke claim ma la pen ko piet he si daki bui ber ma asu buta kelang tali phan si apu do phan chene lo Bogasan pen ni anon tarang kat news Difu Police Station angkang jakong ni pai crate truck arni ada por pioneer cap apor malom Difu Galaxy Cinema Hall along inud kam kacho claim duna bangpu amethang apranchi and that pusikat news channel asai hempi apherang kepen birta nang pale Difu Galaxy Cinema Hall along kachong dap dun inud abangpu kopi aning ke oi ke dolone jakong ni pai crate truck arni kok that chpc amethang apranchi and that birta kelong duna tengke parukhwa amekar Ampi Crew Supo Mongol Singh Crew Arta Thongkebra Po Koktat Chipi Pen Amethang Apranch Ended Kitilot Crew Asangho Apiso Asomar Banghini Pamutikanglo Adunga Raya Tum Tek Damlong Sitong Sikot Pen Difu Town Outpost Upon Birta Pidam Si Police Atum Pen Sai Dengpon Lapena Pitu Difu Civil Hospital and Ponsi Postmortem Padodet Api Ahemasor Atumapan Hodai Dun Lopusi Birta Longdun Pinia birta bangkela poin sekang tonik lo, Lying Bomb Thakat News Channel, Tumi Thakme, Kurang Tu.